guhezagirwa Imana se umwami wacu Yesu Kristo umubyeyi nyene ikigongwe Imana y'uruhoza rwose idoza mu maganya yacu yose kugira ngo dushobore guhoza bari mu maganya kubera ko ari uwose Imana yaduhejeje natse tugire Kristo bakundwa umukama aho muri ku mpande zine z'isi mwese bane barudasonga sinema y'Imana mushobora byose urukundo ubumwe ubushobozi n'ubudangarwa bw'ubutatu bw'iranda Imana imwe rudende byoganza mu mitima yacu Imana mushobora byose yoyo itimanye umwana wayo w'ikinege ariko ikaba yaramutanze ku bwacu ndavuga ku bwanje no ku bwawe ntihabwe icubahiro niyo Mana itugejeje kuri iyi saha turi bazima kuba bazima ni iki sikoroherwa muri byose kuba bazima ni iki siguhimbagwa muri byose kuba bazima ni kumva ko izi mwemu kuzisohora no kuzinjiza ari iby'agaciro kuko amakuba yose twahura nayo amagorwa yose twahura nayo ubugwayi bwose twahura nabwo tugisohora imwemu tukazinjiza urunyoni ruduhangara kandi uwo ni umugisha urunyoni ruduhangara kandi uwo ni umugisha ubukene bushobora kuguhangara umubabaro ushobora kuguhangara inuni ishobora kuguhangara ariko ugifise umwuka w'abazima ugisohora imwe mukongera ukazinjiza ugishobora kuvuga Yesu ugishobora kuvuga Mukama ugishobora kuvuga haleluya ugishobora kuvuga amina urunyoni ruguhanga kandi ni wa mubabaro uri hejuru y'iyindi mibabaro kandi niko agahinda kari hejuru y'ubundi buhinda reka mbabwire Imana irabakunda reka ndababwire Imana irabitayeho reka ndababwire ngo Imana igukunda gusumba uko bwibatse ndabahaye ikaze muri iki gicaniro cya saa 2 z'ijoro kiri mu izamu ryo hagati ya saa 12 na saa 3 niryo zamu rigiye gusozera amazamu yose iyo kuri umunsi wa mbere amina igenekerezo rya 24 ukwezi kwa11 umwaka wa 2025 n'umunsi ugira 328 birumvikana neza ko muri ane impair muri uyu mwaka burya si umwaka wa 6 uwo twinjiramo ni wa 6 burya kubona umwaka urenganye ari ane impair burya ni bw'umugisha kuko ni umwaka dupimwa ane impair ni umwaka wo gupimwa ni umwaka wo gushigwa ku munzani ni umwaka wo guhura nikikubaza nguramwemera nguramukunda bitandukanye n'umwaka wa tugiye kwinjira ubwitegure mu bitsi nawe n'umwaka Imana ihora isekana n'umwasi wacu Imana ihora idiha umwasi
Imana ihora usanga yatabaye. Ni wa mwaka Aburahamu Imana yihangana kuko ari Imana yihangana kabwa ati Aburahamu ochi tugendera imbere yanje gose utungana itarinze kumubanza ngo kuki wamemuki. Ni wa mwaka Imana ishingira ku masezerano mwasezeranye. Nukava muri uyu mwaka udafise icyo wasezeraniye Imana. Nukava muri uyu mwaka udafise umuhigo wahitse. Benshi biteguriye kubambwa, abandi biteguriye gufungwa, abandi biteguriye gukeregwa, abandi biteguriye gukubitwa. Hari abandi bana b'Imana biguma canke byoroha, twagwara, twaceceka, twaziba imihogo, twacika imigongo, twavunika amaguru, twameneka umutwe, badutora kanseri, tutarongorwa, tutarongora, tutasamida. Hari abandi bana turi ku gicaniro c'intava. Abo nibo ba successeur. Dusigaje iminsi 37 yonyene. Turi ku munsi wa 4 w'amasengesho. Mu minsi 40 isozera umwaka igasasira umwaka ukurikira. Ndababwira ngo icaturi nikirayishuko. Ariko ko tukivuga ngo shimwa Yesu, ngo kubyo wakoze byose, ngo tugukuragije nibiri imbere, ngo ururuko rwacu, ngo ubuzima bwacu, ngo akazi kacu, ngo urugendo rwacu, ngo ubutunzi bwacu, ngo ibibondo byacu, ababyeyi bacu, iki gihugu cyacu, iyi mirimo yacu, umuvukano wacu, iri sezerano ryacu, byose biri imbere yawe. Ngo nutse Kristo uvyiyoborere turabatsinzi. Hari iganzangara ngasubira nkaririmba, nawe ubwawe hari igihe uzotera impundu. Umwasi wa mukandagije ibiranga bwi pana bwawe no Goliath yakubise Sarudari ikiziga. Alo kirahari atuzaririmba mwiyo kwa Farao twarababaye twahaburiye abacu turanatoteswa twakoreshwa guburetwa tukicwa n'inzara tugategereza iwacu tugakumbura. Yumve tugeze mu butayu nabwo yaturetse yaduhaga amana tugakomeza inzira. Tugeze ku nyanja yari bikomeye twarebaga hirya tukareba hino tukabura inzira. Farao n'ingabo ze bari baturi inyuma, twareba imbere tukabona inyanja ya nkoni ya Mose wayiramuye ku nyanja twari tuyiyege maze turambuka. Farashi n'uwihetse wabiroshe mu nyanja. Uwiteka we shimwa waranesheje. Arigiye tuzongera tukayibongoza, arigiye tuzongera tugacecekesha amajwi y'abarozi, arigiye tuzovuga ngo wavuze sinzogera none ndahetse, arigiye tuzovuga ngo wavuze sinzotunga none ndumuhirwe, arigiye tuzovuga ngo wavuze ngo sinzongera kubyina none ndikugirane. Imibabaro ufise muri uyu mwanya nigukange ngo gutungura umutima. Hari ibindi bwiza biraririye gutungura umutima wawe. Mbabwije ukuri nasanze kugira umubabaro niko kuduka igarade mu isi y'umwuka. Nukomeza nuhirahira ukaja ngaho ukatebajebesha amarangamutima wangu urumva ngo Uwiteka ngo ibintu byambaye kuri urumva papa iyo uzogira ikibazo. Kubera amajambo ya Paulo ndayazana mu nkuru nziza ya Yesu Kristo kugira ngo muyumve abuzuza
turavuza amashimwe kuko turi ku munsi wa kane. Haravuga nshimiye Imana n'umunsi wa Yuda n'umunsi w'udahangarwa n'umunsi Leyatu yakamo avuga ngo Uwiteka yiceye umurya wo kamaye umuhungu wa kane wanoneho ndemewe wanoneho ndahisemo mu bandi Yuda. Uyu munsi wa kane nukwiye gusiga widodomba. Umunezero wiki utandukanye n'umubabaro uriko uragirana ni from the ubundi mucyongereza ntamvuge mu Kirundi. Ubundi tuva mu mubabaro tujya mu bwiza kuko hari umubabaro Imana idutererana atari kugira ngo umubabaro twice ari kugira ngo itwirate. Imana yigeze kubwira Ezekiel Mana nizije ibintu ndabivuga uzobukoze. Irabwira Ezekiel ngo Ezekiel we Israeli yarambabaje. Ibindi ko ndabivuga jewe mbanza gutegura mbanza kugira ni Imana n'umwanzuro. Yavuga ati ngira nkubabaze kandi ntiwiharangutse. Twabisomye na kare mu izamu ryo kwindura izina. Ntiwiharangutse kuko muri abana bo mukama ntimuzoze mwerekana imibabaro ya nyana gahinda kaye. Ntiwiharangutse Ezekiel we. Ntubikore. Ndagupfakazi. Umugore wawe niwe nabonye. Yombere igitambo sinice abanyisiraeli bose ngo ndabazima. Imana ipfakaza Ezekiel ugenze kiye yarapfakaye. Izani wasize umugore n'abana Yeremiya ntiyarongoye. Ozeya nawe yarongoye umugore mu mara yakugira ngo Imana yerekana umubabaro ifise. Abwira ati Ezekiel ndakubabaza nongere nkubabaze. Nongere nkubabaze. Umugore wa Ezekiel Imana iramutwara arahwera aragenda. Igitambo cy'Isirayeli Imana ibagirira imbabazi. Ezekiel ntiyiharanguza ntiyarira ntiyakandara. Mumenye ko n'abangu ba Aroni imfura n'uweda kubera icyaha cyabo Imana yarabirukanye ku muriro irabica amakanza arasigara. Irabwira Aroni n'umugore we na bene wabo ni murire nimwiharanguza na Musa abasigaye bose bamucumbi ni babaririre mwebwe ciceka kinyo. Hari umuntu abaga atabagwa ava mu mwijima iyo wakiriye umubabaro wawe ukagumana n'Imana. Arahari harabana Imana igomwa ikabwira ati nimubabare kugira ngo umubabaro wanyu uzahoza abandi imibabaro yabo ntibarungike mu byaha. Bavuga ngo na Anita yaramutabaye imuhindura izina imbwira Kasha Love. Bavuga ngo na Anita yaramubohoye. Bavuga ngo na Anita yaramwitaye. Bavuga ngo na Anita yaramugiriye imbabazi kubera umubabaro wagize. Kristo Yesu uri kurasoma muri Matayo 10 yarabwiye amajambo abigishwa biwe nibaza ko aba Kristo benshi mutayakora ko impamba y'urugendo turimo kandi yabanje kubakura. Abanza kubihanikiriza arabwira ku murongo wa 16 ngwe ndabarungitse nk'inama mu mpyisi murakerebuke nk'inzoka mugira ubutore nk'ubw'inuma. Ahantu bugira utujambo tw'indongorazina nga tudasigura bimwe naho ntari umushakashatsi mu mvugo. Murakerebuke indirect nkayo nk'uko bigira mugira ubutore nk'ubwi no kuvuga nikigaragara nk'inzoka mu bw'inyuma pani indani mu mutima mugabo nk'inuma indani mu mutima. Aka kantu mukanyumvire gatoya ntushobora gusporta ntushobora gutahura ntushobora kumenya impamvu ushobora kuba barusenga, impamvu ushobora gusenga ntiwishugwe, impamvu ushobora kugira ubugwayi, impamvu ushobora guhemukirwa, impamvu ushobora gukubitwa n'utagukubise, impamvu ubutunzi bwawe mushobora kukuyonga ko kuko wabutse kubwegera cya butunganye. Nibi ni indani ni inyuma, indani ni inuma umwuka wera mutima mweranda, inyuma ni inzoka ubwenge ikoresha sibukeneye gukoresha
ibintu bibiri mu byitwara rikari itandukanira mugabe bigaragara ikora nawe nukerebuka ukabikora ukavuga uti makanye ukuguhamwa kandi atakindi bukore nari bupfukame ngusaba imbabazi ahubwo uyu mubiri wanje ndawubabaje ndawucinyije ndawuhaye uburenganzira bwo kwirevolta bwo kwizamura bwo kwibora ubora bwo kwifatafata bwo kwicunya ngo bugira ubwigejeje uzobuhiriye inzoka kugira ngo yabe gukubitwa inzoka kugira ngo yabe kugira gutegwa amabuye iri yaranje tukati burya rero ubundi ubusaza bwanje ko basigaye bandihana amabuye bigafata ko sigaye ngenda bikamona kare naho uranyurura nibambone nkagira mbunda nkizinga nibambone kigende gafatano hari ibiti bibiri mu kigiti mu cyo giwanusha gisigora ibiti bibiri ikaba yarateguye ngo byirya igacigira iki igaca ngo gende rikura hagati muri bya biti bibiri ikamera ikababara aho yikuruye igiti kigakomeretsa gisigi gikomere mugabo kigasigarana igishishwa gisitsi gikomere kigasigarana igishishwa ikagenda ikongera kikurura ikagenda ikongera kikurura ikagenda ikongera kihurura ikagenda ikongera kiburuda muruko kwihurura kwayo muruko kurinda umubabaro kwayo kandi umubabaro ngaha hariko akora ubwenge bw'indani niyo mpamvu nabagiye wewe indani nutatiringa nukuba itegeko rya rudasunga urahangayitse ikikora n'igiki ibarateguye ibyo kuryiga kigenda kicara imibabaro duhura nayo ni cyagihe tudatungwa n'ibyo kurya gusa n'umukate gusa dushobora gutungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Yohani Batista ngo ari katubuki wanga nawe ngo yanyo mazi agaheka inyikaranga akari gatano ubuki nyene ndutemera umubiri wawe kushobora guhura n'ibyago ariko ibyo byago nubite ku Mana ubizi ko Imana ishobora kuba yabiretse kugira igupime igushira ku munzani iraba ingano yuba iguduza igarada uri mu ruhombo. Yes ego ikagera igihe gakira ikiziba yiyoboye ngo mugire ubutore nk'ubwino iki kintu mugire ubutore nk'ubw'inuma inuma kubera nayo akane k'umutima wayo ya Miss Smart tuzoyibona ubwoya bwayo aho bwakorokeye tuzoyibona ibaba rimwe riri hejuru irindi riri hasi tuzoyibona akaguru kamwe kari hasi akandi kari hejuru. Hari abakristo mwabuze ubutore nk'ubw'inuma mwarasambanye murasakoza mwongera murasangira biremera wabatakaje ubutore nk'ubw'inuma. Inuma iri smart iri kugenda n'amaguru ibari n'amaguru iri kuguruka ibiri kuguruka iri kuguruka amababani utuguru ni iruga nukuvuga ntizi kucanga nikigwa ntizi kuvangatiranya kandi Bibiliya irambarira ngo kutabise kandi udakonje ngiye kukuruka urasenga uratanga ibimazi uratanga icacumi urashira umubavu ku gicaniro cyawe sibyo kandi ushima Imana mugabo no gusuzugura mwene wanyu birakunda kuroga mwene wanyu birakunda ntiyaroga ibinofunofu gusa n'ururimi ruraroga. Iyo uhangaye mwene wanyu ukigira umumenyesha makuru utari we uba uri kurashaka igisa. Ibi bintu bibiri kwemera umubiri wawe ukawukoresha iby'uburetwa kugira ngo wiyubure ube mushasha usa na Yesu Kristo ube murumuna wa Yesu Kristo uhinduke ingoro ya mutima mweranda
Gyukora byose komba we wimitswe na papiroma ucugaruka kuza gukora ubutumwa ngaho urunda igucumbura ndakuraye urasuzuguritse mushi y'umuga nubu kibivanga usenga ugasambana nubu icyubahiro cyawe kiri mu byo wambaye no mu byo urya no mu nzu uryamamo kitari mu kuba Imana no kumvira itegeko ryayo gusa icyo ngiye kukubwira uri mu ruhombo mu kugifisa amahirwe papa ugifisa amahirwe mama ugifisa amahirwe musore ugifisa amahirwe mukobwa ubu nyine ninjira kuri iki gicaniro ninjira muri rizamu nerefunwe n'umukristo w'umugabo avuga ikarusi mugabo ari muri umuji wa Bujumbura wabo banza ngo Bujumbura yagutse arambwira ati ndi umugabo ateje numvise inyigisho zawe ku radio zinguye mu matwi kubera aho nari nteramiye ati guhereje nabuze amahoro kandi je nabusamaye inyigisho cyo ku radio jewe ati rero mfise ikibazo nasitse umugore ku gatumba n'abana nza gupagasa mugabo mfise undi mugore twakundanye babyita ngo n'urukundo ntibaziramenya ko ari kuyobora amayobera vuga ngo n'urukundo ati rero uwo mugore nagerageje kumbwira ati ubwo niwo mpaye imiti ko nshaka kugweba bikaba wakambwira ngo no kuri nta miti ni warasaze ni urasomana n'ingwe ugasomana n'imbwa bikemera urumuntu ukayabiza nyene ntidakubwiye kuri imigo urugoborora ugomba kwigovyura kuco usangiye na maraya utera ibituko ambwira ati mfise agahinda simbi n'icyo nokora ndabwa niruka n'ibirenge bishuwe biri ngombwa n'akarera wo gahindura kazu kagahindura iruka n'ibirenge bishuwe akira amaraso ya Kristo abe security kuri wewe kuko urapfuye ntubwa mbere uzokenyuka ntuzokwiza imyaka 60 kwera umusezerano ry'igihemo ndamaze mbere uwo mugore nta mugabo afise ngo bari bazokwiyiciraho ko niyo uri umugabo gasamaye umugore umuntu umugabo ashobora no kubera mutaye mugayumva ko reho wamugaye akikeka kwiye muri ryamanya avuga amabanga yiwe akabicana akiga strategy zo kubica kandi pfuwe ry'umugabo ku mugore wiwe mudafite inata Imana yo kureka bakakwica ikagutanga bakakwica Imana imaze kubona ko yatanze Abigayeli mu Kanabari ikamuha nshingira Dawudi yemeye ko yaziritse umutima wa Nabali nyuma y'isi 9 Nabali atake mukubisa tawo mwishe tawiza atana mu marayika Nabali aruma ngo umutima urahagarara yarabona ko atazobyihanganira yari yambuye umugore kandi mu mivumo dufise harimo kwambuka umugore harimo kuresha akarongora abandi harimo kureshwa akarongorwa abandi harimo kubaka akabyara abandi wewe wakubyara niyo wese mukabyarira cyo ni mipfumo n'ibitambo mwakani ndazikoroka ico giti nabwo arambwira ngo umugabo yamutaye imyaka 7 ngo yigire Tanzania ni mutena nutamutara gutetereza kandi kwijwe igimana ryavuze udahungabanishijwe n'ico cyaha urapfa ambwira ngo urazi gituma ntapfa ubona maze gufata yuko ngo ari umwasi ubuzima bwanje ne nutabishira mu mutwe nta mugabo aragu umwaka imyaka 2 3 5 nta soni mwari Yesu yapanya yae mugabo soko ry'ubwenge nta soni mana ninya n'ingabo mwaratumara maje muragahura na Yesu mwaratumara maje urakabona umugore ajebaje buriye ndababwira niyo mpamvu kujebaje ko umugore bitemewe ubundi ajebaje byo nasiguritse mu kumugabo vrema utsiko wicwe n'ikintu wihwaje kandi ikintu wihwaje gishobora guhindura isura erega abagore bitwa n'ibivi indani kuko nibiciye mu matwi yabo nayo ibi nibi umuyaga ushobora kwicwa n'amaguru cyangwa isusu cy'umuntu ubwo nyine uzobona imodoka cyangwa moto igiponze mugihe byofuma n'abagore koko kibari kintu cibitse muranga mutima yiwe kiza gusokoroka igatuma umubiri utetemera n'abagabo muri mbundeke ngikangwa nakarabyo nkuko kirengagize isezerano ryawe Imana nyene yo kukubabarira ikagukura ko iryo zina mugabo uri mbundeke none ko abakobwa beza abakobwa bamataye abakobwa bahinda uwo umenga bari inema uzoherera none ko Salomo yaranjo gavura akavuga ngo agavura ubutware bwe bakabwikura akavuga ngo umugore mupfapfa asambura urugo rwiwe ngo nayo ntimarira kuyubakira akabyikura ko nawe uri kubyishira ko ngo bikumarira iki ndaje kuganira namwe dusozera uyu munsi ugira kandi mutiramana ibyaba babaje ibyabagoye ibyabaruhije ndaje dufate mpiri ibyumvigwa
mu mitwe mu mitima y'abambuzi b'amahoro y'abangushi y'abategatega y'abapfumupfumu mu Kristo yabajije ngo anitawe ubwo ngo niwageze ingere ku yindi niwagishize iginyo kurindi ngo kuvuga ngo turishe umurozi iyo ni mutamubaga mwisi y'umwuka muri kudekona kerera hari mbikitufise hari uri rwanda yawe ubu nibereye muri studio ubona ko kayashukanyije nibereye muri studio none ndabamara nk'abakerera bose bo kuri uyu musozi ngakerera bari Sydney ngakerera bari mu Butaliyano ngakerera bari mu Igitega ngakerera bari Murambya nk'abakerera nindo nzoza kunyitwarira ho nzoba bamarako bose babateza impanuka bose nindo nzoza kunyitwarira genda urushinge je mpanganye nikiri muri wewe simanganye n'izi nyamizi ngo muri ubara abantu umva Pawulo nari ko majambo meranda Pawulo yanditse mu bakore ni bambere kigabane ca kangahe abakore ni bakabiri kigabane ca mbere mwumvirize Pawulo nyene yavuze 2 Corinthiens 1 ni Thessalonica there ni Mubagaratiya ni Pawulo yabandikira tangura ngo murantangaje mbe mu Bagaratiya bwo mwarutswe nande Pawulo yaravuze ngo simengashanya gukengurukira Imana kukanya ni mwibaruwa rya mbere shaka rya kabiri amaze kuzuru umwuka ushingiye ku bugome bwawe no ku buryarya bwabo kubera iki barababara bakumva bo babaza barageragezwa inyuma y'ukuzura umwuka w'Imana ndababwiza ukuri ko imibabaro ibigeragezo mushigwamo Imana ngo rimwe na rimwe irihweza umuntu ashoboye kurinda umubabaro runaka ikamwambura icyo afitiye uburenganzira ikamwambura ineza runaka kugira ngo igirene itabare yubake inkingi yubake podium undi muntu wamusindiko ndashinga nazo avuga ati gabo ushaka kumusamba ushaka kumurega ushaka ko waratawe n'umugabo ushaka ko waramukiwe ushaka ko warufise amadeni mani ikagutabara ikagutora ikagutera iteka iyo ugasanga uburyo Imana izigarurira umuntu n'uburyo je nababaye kandi nta muntu n'umwe yaremwe agafise uwo yaremewe biriya Isaya hano yakavuga ngo nta gikumi kitagira ikigabo nta kigore kitagira ikigabo nta gikumi kitagira igisore burya ntibavuga mu buryo bw'ibitsina no nta muntu n'umwe abuze uwo yaremewe hari uwo waremewe ku buryo imibabaro yawe sibyo ubutunzi bwawe bumubera podium umubera ikiraro umubera umwaro umubera ingazi yo kwegera Imana nubura umuntu n'umwe yirata kuri umwesha w'umugisha wiwe mu bigaragara no mu bitagaragara kuko ibyamatwamwa nibyo bituranga ko turi ingabo za Kristo koko nzoburi mu ruhambo ngwiragaheza kigwa porangi ya kabiri wego murongo wa gatatu 2 Corinthiens 1:3 ngiye gusozera ngiye gusenga sindi kubagora sindi kubarahishe wowe n'Imana yawe wowe tibuzike utaki kigano cy'amasabi kandi abaruho kumbure mwarasenze Imana aya mugana byo nibaza icyo cyo cy'Imana cyumve ko ndacakiriye nk'urupimo ako sinacakiriye ndayibwire ngo gume cecetse ya eki changi usangisha kambi nongwe n'ubuki gusa kuko iyo maze kugira ijwi ryase yabisaba kudafungura cyane isaba kucufungura bike kugira ngo uvugire mu nda ngwiragaheza gigwa Imana se umwami wacu Yesu Kristo umubyeyi nyene kigongwe Imana y'uruhoza rwose Imana y'uruhoza rwose
Imana y'uruhoza rwose. Imana y'uruhoza rwose. Umwana yaranzaniye invitation yo kwigisha ijambo ry'Imana. Sinzi uyizanye. Imana y'uruhoza rwose. Iduhoza ryari? Ngo iduhoza mu maganya yacu yose, kugira ngo dushobore guhoza bari mu maganya yose, kubera guharuhoza Imana yatuhojeje natwe. Iyo uri mu mubabaro, iyo uri mu bugwayi, iyo uri mu bipimo, iyo uri mu bigeragezo, urasabwa ikintu kimwe kandi mutandukanye: kugeragezwa no guhanwa. Ni ryari ugeragezwa, ni ryari uhanwa. Niyo mpamvu iminsi yose ibonye amakuba, ubugwayi, ubukene, ibisuzuguriro, kwibwa, intambara, imikoshi, ukabona byagutongereye, bigahanga uruhanga rwawe, ni byiza ko ubanza kwisuzuma. Nimba uri mu cyaha, nimba wahemutse ku isezerano, birasigura ngo uri mu gihano. Ariko niwaba umutima wawe wecejwe, birasigura ngo uri gupimwa, uri gushigwa ku munzani. Kandi Imana igushize ku munzani, nabwo ibishaka kukugumiza hahandi, ibishaka kukuzamura, ibishaka imenyekanire muri wewe, ibishaka yubahirwe muri wewe, ibishaka iherwe icyubahiro muri wewe. Kubera ko Imana ni umwuka, Imana ni mpemu, irashaka umubiri w'umwana w'umuntu. Umwe yamaze kuwubata akawubata, kugira ngo Imana inenarize muri we. Nuvuga Imana iheza ibwirato byacu nibi, nuko mu mibabaro yacu, mu gahinda kacu, ari Imana itabarira abantu. Kandi imaze kubatabara, ibimaze kuronka icyo yirata, nicyo gisigura igicaniro cy'intama. Muhora muhozwa, muhora mutabaho, kuko iyo Imana ijya gutabara mu makuba runaka, kubera ya mivumo y'amakarande ikuzana hehe? Reka mbabwire gatoya. Pawulo yaravuze ngo ayibazana nayo igomba kubahera ya migisha yose y'ubumana imwe mwayisaba. Iyo migisha yose y'ubumana, hari igihe mwaza ngo tuyironka turiko turaceza, hari igihe bitangura mu gutamba bikaza mu kurira, cyangwa bigahera mu kurira bikaza mu gutamba. Imana ifise uko ibikora. Ariko ikintu nkundira Imana ni umudahemuka. Imana yatwaye ibabaje, irazi ikatubwira ngo wari umugore wanje none wamemukiye, ngo wari umukunzi wanje none wamemukiye. Ngo ubu rero ngiye kugaragaza ubwambure bwawe mu maso y'abahabara bawe, ngo nta mugabo azokunkura mu minwe. Ni cagiye Imana yamaze kuvuga ati ndakugumije wowe nyene. Ngo ni Hoseya 2, sibyo, murongo wa 12. Imana ikavuga ngo nzogukura kamwemwe kose. Imana rurema, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, ngo nzagukura akamwemwe kose, ngo nzokubuza umunsi mukuru wose, imboneko y'ukwezi kose, isabato yose n'amakoraniro yose. Imana nyene kavuga ati naye narari mu isabato, naye narari mu munsi mukuru, none ndawukwatse kandi naragukuremeye,
nari narabigushiriyeho ariko ndabikwatse kukubera iki. Imana izitwaka akanyamuneza, Imana izitwaka amahoro, Imana izitwaka urukundo. Ndababwira impamvu niyo twakira guhwera, iyo twakira kudupima kugira ngo mu kwihangana kwacu aba ariho turonkera inaye tuzoshingira abandi. Imana ibone kugira ane ibone guhezagirwa muri bo bakiri muri ayo makuba, bishimire ko Imana igiye kubatabara. Ngo nzoyogeza imizabibu yiwe n'imitana yiwe yahora hayagiza avuga ati nimembo niherewe n'abahabara banje. Ariko twishimira amatungo yacu, tukishimira ingufu zacu, tukishimira uko dusa, tukishimira uko tuvuga, tukishimira. Ariko reka mbabwira akantu kamwe, Imana iyo mu buzima bwawe bwa buri munsi buza amashimwe. Iravuga ngo ngoja Imana iri gumuhigo kugira neza ikagira n'umuhigo wo kugira nabi. Imishi yose ni inzira ebiri. It's ni kwica ni gukiza, ni kuvuna ni kugorora, ni kwicarika ni guhagarika, ni guhezagira ni kuvuma, ni gutabara ni gutererana. Inzira ebyiri akakozo yazino. Niyo mpamvu udashobora guha Imana ibice bitanu, ibice 99 na kanusu cyangwa akaroho cyangwa kanusurobo usigarije akaroho shetani rakubwira ngo hari umuntu naragakuru nigeze gusoma hano kandi byaramaye umwete wo kwigisha ukorondera gusesangura umuhamagaro uri muri jewe. Ko abandi bashaka bakwiye mu inyigisho je nakwiye mu inyigisho inyegereza Imana. Wari umuntu yagurishije inzu, wayigurishije abwira uwo baguze, je nakibazo ko yarangeneye amafaranga ndayiguha. Ngo ariko rero nyemerera kwisabira akantu kamwe ko kandi gatoyi cyane, ono kurutara umugome ko kubabaza. Ngo hari umusumari uri muri saro, uwo musumari ngo sinipfuza kuzokura uzogumaho. Babana binje bajevye abana b'ubugingo dusinziriye, avuga ngo umusumari uteye mu ruhome ngwe wanyene ngwe tinukuri picho nitwogipfa nyaguhara mwana tinitwogipfa bosi nitwogipfa baragura amafaranga arahera. Ubuguzi burandikwa ko inzitanzwe bwose ibintu by'amate byose kiretse umusumari umwe uri ku ruhome rurabana na saramanje. Wa mugabo yari njyajya kamera. Urumva ko umusumari uyu ngira ngo bazerera ngo ntaciye abayeho umuntu. Waca agenda ku macuniro akarondera abantu bajya baba mayibo, kabwira ati ndonderera amayezi, ndonderera amazirantoki, ndonderera imukoyo, ndonderera ibishwemo, bagashira mu isashi. Umusumari nawe gishoboye kwikorera kandi urumva ujuka manika ko ufite uburenganzira. Umva hari no muri saro yaravuga ati kandi gihe cyose nzoza kuuraba ntuzonyankire please, nakari nsanzwe turabagenzi. Igihe cyose nukubona ushaka ko nguremere wugwana no kutugira kugutu kamera nk'utsindagira ntumveye. Ujye umaze kuba wikorera indani biba bigoye ingene utera ucinyiza nguveye cyane yari ubumwe, cyane yari ubumwe kuko ubugomba kuvaye ugacufatwa n'uruhome ruri indani hari hejuru. Wa mugabo unamusakaza namayezi mwisasha agashiraho inzu yose kanuka, umuryango wose ugasohoka, nufise uburenganzira bwo kubikora. Ejo akazana amashwemo, akazana amazirantoki byose agatekera mu gasashe akabanika kuri wa musumari. Birangira umwe yaguze inzu ayisubije, aravuga ati niki nawukora kugira ngo ngusubize inzu ko sanze narihenze naguze nabi, nabaye umwana mu mutwe. Aravuga ati nani kindi kintu nta mafaranga afite kukugurira yisige yewe arayisigara yewe. None woba mu munuko wokora iki? Ikintu rero umunira Imana ni nyamasezerano. Wige ikintu kizokuba kwereka kugiye kutetewa kumaramara no kuzoza uje baje butamasezerano si keshi ni sigushigikira. Mubyumire ko mubebabara mufise, nimuze muhinda akazanire ngo mwemere gutanga ubugingo bwanyu kubera utuna turiye mutarose uko bitagenze mushaka, mutanga ubugingo bwanyu, mutanga amahoro yanyu, mutanga ibyiza byanyu, mutanga ibyishimo byanyu, muzoba mwiyenze.
ibitagenda neza bihambururisha umusaraba wa Kristo, kuko munsi y'umusaraba wa Kristo niho tubuhokera, niho dukira imibabaro yacu. Wibuka ko yavuye ngaha ku isi afite imyaka 33, nta mugore nta mwana yasize, mugabo twara abana biwe, twara abagore biwe, kandi ba Kristo n'abagende ba Kristo. Ukibuka ko munsi y'umusaraba yababariye abantu bose, abamukubise, abamukubitishije, abamwirobetse ko, abamwihakanye, ba Petero, abo bagendanye bagizene, ukavuga uti none niye mpamvu nkomeza nkabika umujinya muri jewe. Ubu uriko uratera intambwe yo kubohoka, yo gutabagwa, yo gukira, yo guteturura. Ubu uri mu ntandaro yo guhirwa. None rero bakundwa b'umukama, sitabwa ari bigeragezo byose dutabwamo n'abantu. N'Imana ari Imana iziragirane ishobora kubiturekura. Ngo zoyogeza imizabibu yiwe n'imitenahi yiwe, yahora hayageza avuga ati n'impembo niherewe n'ababara banje, ibyisi nitukabyyitirire. Ngo nzobihindura bicika ishamba, ibikoko byo mu ishamba bwirishirize. Muravye Bibiliya ivuga ibikoko byo mu ishamba. Umuntu asenga akaraguza n'inyamaswa yo mu ishamba, kuko ishyamba ubundi ni igihe cyo gutabarirwamo, ishyamba ubundi ni igihe cyo kubohokeramo. Ni ikintu Imana yadushiriyeho. Uri ishyamba no mu ndoti iyo rije biba bibi cyane. Murazi ko ari Imana yahuriyemo na Musa, Imana ishaka gutabara ubwoko bwayo, Musa nawe ari kwinjira mu muhamagaro wiwe. Murazi ko Yakobo ariho yahinduririwe izina, abanje kujabukana umuryango we akagaruka mu gitara cya Yaboti. Murazi ko Gideyoni cyangwa Gedeon bagenda birisoma Ecclesia ni Gedeon and ni Gideyoni. Murazi ko Gideyoni ariho yagize neza yaherewe ububasha bwo gukora, kuko ngo aramusanze mu marekari yicaye musi y'igiti, niho haje iki inyenyeri, niho hasiruka inyenyeri yiwe yari yarazimiye, yari yarafukereye. Murazi ko Nombri no mu gitabo cy'abacamanza mu gabane cya 9 haravuga umugore yafashe ingasira agakubita Elimeleki. Elimeleki yakoresha ibitoki kugira ngo aturire abantu mu munara. Mugabo icagiye kumukora ko nuko rimwe yagiye gukoresha ibiti. Muze mumenye ibyo kubatabara, muze mumenya ibihe cyangwa amahame y'umwuga. None rero Imana mushobora byose iravuga ngo inyamaswa zo mu ishamba n'umuntu afishe ubwibone, n'umuntu atagomba kwemera imibabaro, atagomba kwemera impinduka y'ubuzima. Uyu mubiri uyu impinduka zawo zirahari, ariko ubugingo no mu gihe cy'umubabaro umushaha wawe ntukababare. Nicyo gituma Kristo basi mu isi y'umwuka n'ibintu bibiri, umubabwira inzira ebyiri zibiri tushome, ariko bavuga ngo tushome men aho muziga tubakoresha riyi. Undi mu Gifaransa hari tuzi bi, hariho tu tena ona u na te, hakabaho tu mvuga ngo ni tous tena ona u na s. Mwibaza ko tushome menaho ni mwibaza ko ari iyi ni inzira zose cyane ni buri nzira. No kuvuga nta nzira itagira yishikana. Nunyura mu nzira itari mukuri kw'ijambo ry'Imana bizagushikana. Mbega mwene Siraka ntiyabivuze ngo iyo nzira ngo iragutse, Kristo yavuze ngo inzira y'ikirari ngucibwamo na benshi, ariko umuryango wa gucibwamo na benshi. Iyo nzira mwene Siraka nawe ari karayivuga, yavuze ngo iyo nzira ngo kumpera zayo ngo hari ikintu cikinogo, ngo hari ikintu cimanga kiri mwamaho, ngo ukiguyemo nta numwe murabargiza kimukuremo, ngo kandi ukiguyemo unandi mahirwe cyangwa andi mahitamo abafise. Ariko abana b'Imana mwibuke ko turi mu kwezi kwa11, turi mu kwezi kw'ibihangange kw'abadasanzwe, kwa kwezi kwa Yozefu ko kubanza ukababazwa kwera impamvu runaka bikarangira uri igihangange. Hari ngombwa ngo Yozefu ababazwe ubwoko bwa Yakobo, isezerano ry'Imana na Aburahamu ryongere kuzura. Hari ngombwa ngo Yozefu agaragare nk'usuzuguritse, aminimizwe wabiyavuka, ababarere mu rugendo, aminimizwe mu gihugu yagiye kuberamo umuja atabwirizwa kuba umuja, mugabo birangire ibyo bihugu bibiri Imana ibihuje ku bwa Yozefu. Kubyo buko Imana
Imana yateje inzara muri Kanahani kugira ngo baje mu Misiri kuraba Yozefu kandi bahirigwe mu Misiri. Imana inyaga ubutunzi Misiri kuko ngo Imana ngo yabazanye ari ingwe wa mugabo ngo bagarukana ari benshi, niko mu gitabo cy'ukunguka avuga. kandi nawe na Paulo yarabyanditse ngo by'abatumwa cyo tubona kondo ubutumwa bwa Paulo bwose ngo yongere bazane baragwiriye ari benshi ngo kandi yarabatungishije byari sezerano muje kubisoma mu gitabo cy'itanguriro mu kigabane cy'akangahe cya 15. Bazana baragwiriye kandi bafise ubutunzi bwinshi ngo ariko nzobona banje kubajana mu gihugu baje kubera baje abandi. Nage ndimo kemere ko ubutunzi bwanyu buri muri mwebwe mu bugira ibishwe. Hari igihe bitazosaba kumuhamagara wa patira banza kuguhamagara, banza gusiga amavuta, banza kukubwira kukinginga, babanza kugira itangazo mu isengera bashaka gusoma ijambo ry'Imana. Ariko bizoba ngombwa kuba inde bamwita ngo migabugabo. Fuguti kiri muri cyo ndagishira habona mudapfana inzaba Imana yasitse muri mwe bwikizo gutabara kiri muri wewe. Yani kintu kimabaza mu mutima wanje kandi mvuza ko nazopfa. Nasabye Imana ko nazopfa ntabonye impinduka. Iyo ndi kwiga ku mateka y'imigabane nkabona Afrika. Hari ibintu bimwe niga. Muzora w'amafilme y'abazungu n'abanwari. Bama babona ko ubukomezi ibiki biri kumo noir. Muzosoma amateka ya Bibiliya. Murabona ikintu cya mbere cyatanguye gukora ku Mana ikavuga ati reka manuke nje kuraba. Ni Umunyafrika. None ni murade no mukini yafu bavuga ko muri we hari akantu kakirabura. Sivyo? Muzora umuhanuzi wa mbere yanuye ibintu bikomeye kandi bikaba mu bihe bitandukanye. Ni Umunyafrika size hamwe n'amotsi. Nitwebwe bene ubutunzi nga nitwe turi kubusaba. Hari igihe mvuga ngo uyu munsi nari niremanye n'abasaza banje babiri kandi cyari kiganiro ngira nahirukiriya nga neva myaka 9 heze abasanze nga muri studio. Sinzi ukuntu bambiye ngo Anita uzogende ngo muri Israel zondera amafaranga ubwire muri Israel ibyo kuvizita bijya bibanza. Ndabwira ariko nanje mu mutima mfise amavizite menshi cyane. Ibyo bintu no kuri nuvumenga ntakamara bifise. Ndabwira nimbe muri Afrika muraza mariye touristique dufise. Ndamubaza nimuraze nk'uko dushobora kubaka ikintu gituma umunyisrael avuga ati ndagiye kuraba icyo Imana yakoze mu Burundi. Tutavuze ngo twirate ikawa naho navyo nari byiza, twirate Brussels gukora ibiyeri biryoshe naho ngene ari byiza, twirate urumva ikawa muri Afrika ni iryoshe nabo ndi muri Oman bavuga tuje ko ni ikawa mu Burundi tuje kugirana ubuki ibintu nk'ibyo. Buryo umurundi atararenga amazi babwije ukora bari mu ruhombo, mbabwije ukora bari mu ruhombo mukore kandi mukurikirwe mu cyana Yesu Kristo. Amen. No kuvuga iki ndavuga ni muzi ko dushobora kubaka ikintu tukubaka umunara hamwe umunyisiraza ati nje kuraba icyo Imana yakoreye Abarundi kandi sinzopfa ibyo bintu ntabibonye. Mbabwije ukuri nk'umurundi kazi yisobanukiwe ndi kubibwira Sara imboga Imana yanditse twijyanjije kandi nafite ushobora ntayoronkica nayarangicira gahura n'igisizima nkayo birandagura nari bibiri. Niyo nereranye niyo yanditse kandi ihabwa icyubahiro ihabwa amashimwe. Mu mibabaro yanyu niho mukwiye gusogora tera imibiri yanyu mukazamura imisha kagaragara nk'ibitangaza. Tureke guhora turi bamayibo Paulo ngo imibabaro Imana iduhoza ngo bishaka ko tuzoyibabara natubwira ngo ya mibabaro izoyihoresha abandi nibayicike. Shaka bari umugore kugira ngo umugabo wawe azavuke. Nta nayo umukenyeze je mwabonye yavuze ngo umugabo wiwe ikera ngo byaranamujena we warananagaze nayiwirananagaza cyane kose irananagaza kandi umugore aciye bugufi ari abagabo barango abagore pe babanyamugisha kuko ni n'urugo cye tukitangura kugenda nega nta yejo dukitangura kumenyana ngiri muri Omani warugo nukuri pe atari nkaje umunyamibabaro nari nzuburira icari cyo nkamenya kubwira niwe barutse icari cyo nkamenya kubura amafaranga umugabo yafise icari cyo nkamenya kugenda gusa umugabo yambariye urumva hamwe bamwana akavuga ati kabisa urugo rutamu umugabo wewe inzari gukubitana n'umwana ufise mu nda nkamenya kumyoka amaguru no girane kandi nkamenya kumukuja gusaba credit wa mugabo narababara nta wundi muntu ariko muhicizere kuko rugo ruhari ariko ndamubwira mupfaso uziko urugo rwawe ruhari uziko urugo rwawe nturi kure
ufite impinja nturekure ushikaho yambajije ngo mbese we ko warekuye ndavuga ni sinarekuye kubera kurekura narekuye kugira ngo mfate kandi mfatishe benshi ngo ngwiki narekuye nibyo narekuye sibiki sinamukoze wa leta ninjiye jewe nari n'umugore w'istiri n'abana bose bonjour madame good morning teacher emugubu mbyukana n'amasafuriya mambira amasafuriya mbyukana amagambo ndoki mambira amatwarete y'abana kandi ndanyuzwe ambwira ngo ngwikirira abashi bari bazi kuba muri Omani ntabwo barazikona mu fonctionnaire mu Burundi kuko ubundi urinze umugore ukabura mu fonctionnaire biba byoroshe ko ubuzima ushobora kubutunganya burya byo fuma binaniza mugabo amaze kugira umugore mu fonctionnaire nayo hoteli imitwe akagenda ronka dukeduke biba byoroshe ko ugorogora utera imbere kandi ofure ya mesure ugasanga mwarateye imbere nagira mbabwiza ukuri hari gihe bizosaba kubamba kamere yawe bigasaba ko uwemera umubabaro ukuboko kose kubera ka tukikagahereretse mugabo bizineza ko n'umutwe uzozamuka ukareka kumeneka ku kisumbi cyangwa igihe uteka izomera tababwira ngo birasigurike birasibo ngo nimukagombe kwirata ko mufise Imana mutazi kwihanganira imibabaro nimukagombe kwirata ko mufise Imana mutazi ko buhangange buva mu bwishi bw'ibigeragezo wagiye utsinda nutsinda misi yose arawutsindwa ariko nanutsindwa misi yose mama no naezanyu amateka yanyu hari ibanga nasuzumye ndaride kuvura ndaryakira ndarigira ihame ry'ubuzima bwanje uri kuraraba mu rwandiko rw'Abahebrayo mu kigabane cya 11 haravuga intwari zo kwizerwa Kristo yazabivuga yivuze muri Matayo yarabivuze Matayo arabyandika nawe ndi mwanditsi yabyanditse ni Matayo wenyine ko yabona Kristo nk'umwami akuko burya banditse uko ari bane b'inkuru nziza bose ntibabona Kristo ko Matayo yaranditse mu kigabane cya 11 aravuga imvugo ya Yesu Kristo avuga ngo wera kuri Yohani Batista nico gituma iyo dusenga beranda iyo twiyambaza beranda cyari ikintu kimbabaza nukuri sinabaye ari ikintu kimbabaza ariko ibitabaje patiri umukorezi biri mu Kiriki yaravuze guhera kuri Yohani Batista ari amajambo abiri Kristo yavuze rimwe ryanditswe na Matayo irindi ryandikwa na Yohani kandi nta babiri bigeze bayahurirako kuko Yohani yabona Kristo nk'umunyarukundo rwuzuye Matayo akabona Kristo nk'umwami Marika akabona Kristo nk'umukozi w'umuhanga igihangange Luka akabona Kristo nk'umuintellectuel nk'umusirimu abo bose bari bafise kandi uko ni kamarembane yo mwijura metse mbyumve ngo turi kubusi wa kane turi mu cicumi cy'imisi 40 y'amasengesho reka mbabwire ikintu kimwe iryo jambo rivugiye muri Yohani 14 irindi rivuga mu Matayo 11 ayo majambo nkora ku mutima ku buryo bw'uko ngira gahinda ko aba Kristo ku musi w'imperuka bazicuza ngo none mukama kutatubwiye nababwira mwabutse ubwenge ugasanga ico wari kubacu inyenyeri yawe abo wari kumurikira iruhande yuko n'ubutunzi bwawe butagushikiriye ahubwo hariho nabo wabujije gutunga hariho nabo wabujije guhigwa hariho nabo wabujije guhimbagwa kubera iki hari umubabaro wabwirizwa kwakira hari preuve hariho ikigeragezo nakabwirizwa kwakira kugira mugenzawe abohoke akwigireko none imbega Yakobo yandika ndetse na Petero burya amajambo yaragenze icyo yavuga ko gatoya yavuze ngo namwe mwabagore ngo nimwishingiye gusokoza imishatsi gusa umugirane ngo ariko ngo mwige no kugira ingeso nziza kugira ngo babagabo batakaje icimana yabashakako ngo barishwe n'ingeso nziza zanyu ushaka kugira ingeso nziza udafise kuyavuga gicumi twa bitanga ngo twikuje ko imivumo ngo byacu ngo byanyazwe n'inzige ariko inzige ya mbere mbiri muri wewe niyo mpamvu inzige Imana ishobora kuyigira igikoresho cyane none rero ndabinginze mu izina rya Yesu Kristo ngo nzomwishuza imisi yirukiye ibigirwamana byitwa Bahari nubona uri kurasenga ngo Imana igutabare nubona uri kurasenga ngo Imana igukize nubona uri kurasenga ngo Imana iguteture uko natibye kugukiza ntuzokwibaze ko ari ingome hari undi mu Kristo yambwiye ngo mfise ngo nahora nkora akazi wo ku radio nyene nahora nkora akazi nawe ujya umugabo yagenda no mu marayi ngo nahora nkora akazi ngo ko kwembinza ha ngo ari ku musozo ngo akunda vunagurika ngira umugabo uteye ubwoba ngo kandi nari nagiye kwembinza ha bukera narakorera Imana
unone cyo numvise inyigisho za ku radio ngo numvise umenga ngo nacengira indoto ngo ncambona umenga Imana ntiyambabariye ukandi naratuye ibyaha byanje bwose kuko nari navuye mu gukorera Imana nje kwimba inzahabu kandi nshaka kwimba inzahabu utari mu kintu Imana yanga iryo banga naryonze mu byo nahishurubwe n'ikirimo ndamubwira nti no warabyatuye utitayijeke ubyumva nyene ngwego ngo kwari kugira ngo nzobyaza umusaruro ibikorwa byanje bwiza nakoze kera ariko nubona muri ubwo bumuga bwawe ushaka gukora ibikorwa bwiza kuko nubu nanje uranyigishije none kuharanira ko ubugingo bwa bwozamuka nje ndamuzana muri igitabo cy'abacamanza 15 mu kigabane abantu bakwira rero ko leta bari na WhatsApp ari mayinite buryo bafise twigora kuno ko basumbye mwebwe ka telefone cy'amayinite ari igora karonda nk'ibyo umva ko umuntu abagize urugendo kwiranda no kuvuga kandi akaguma ku telefone rutavanako no kuvuga rero ndamubwira ati umugabo witwa Samsoni yabaye umunyamanyanga inshuro zirenga 3 Imana imuha amahirwe yo kuyana gutandukana n'ibiro bya Delila aranga umugabo byaragiye Samsoni asenze isengesho rikomeye avuga ati Uwiteka ungire neza uyu munsi iri rimwe gusume guhorera amaso yahorera naye ko bari bamaze kuyamenagura ko yari bariko bararaba ibirori bya Samsoni gihangange yahora yica umufiliste bigatangara kica umediane bigatangaza abantu bari bamushize ngo bari hejuru mu nzu ya etage bariko baraba ibirori bya Samsoni bashinyaguriza Imana yamuremye na yamishatsi bayimumoye ngabo ngo akamerera kare kaje wacabwira umusuko yaramuje ngo umusuko yarasa no umucuzo ati mfasha gato yinekamiriye inkingi nkuko burya hari umuntu Imana yagushiriye azoba imbaraga yuko uhorera ubugingo bwawe sibyo nicyo gituma mukwiye kwama mwakirana mugweze mukumvikana mukagira ubuhamya mu buzima bwanyu ngo aragenda ngo cafata nkinga avuga ati Uwiteka umfashire rimwe gusa Kristo ntiyari bwazuke unabagirirwa imbabazi arokoke kandi nawe ubwiwe ntiyanabisabye Imana icyo gituma nusenga ngo unabare mugabo nshake mwere Imana izo bigukorera ko nyene senga uvuga uti Imana mbeho kandi ubugingo bwanje urambe ndambire mu buntu bwawe ndambire mu murimo wawe nako Imana idusezeraniye muri kwiyahura mujaye ko abana beza bazobyagwa nawe mwisobanukiwe kandi ushaka kuba uyu musi ufite imyaka 40 utarisobanukirwa ku myaka 45 zo umukozi w'Imana tsoburi igihanganga ushaka uyu musi ufite imyaka 42 utarahabwa utararongora ku myaka 45 utsoburi igihanguri n'ababiri uri n'abatatu mwiyahundiriki muri guhunga mujaye muhunga umutekano muhunga amahoro iyo muhungira kwa rumenye iyo muhungira mu busambanyi iyo muhungira mu nzoga tiko nasanze uwo mubiri duhenda shitani duhenda ari umukome imihoro yawe kayihungira mu kabari uri kwangiriza na bya bihimba by'inyegeje bizo gusaba ko banza kugucisha muri endoscopy bagucishe muri radio bagucishe muri scanner uri kwica ico kitiyo Samsoni ngo ayica abantu boss barenge nawe yishakiyane ubugingo bwe buratabako muzora ico gituma Samsoni ari muntu warizo kwizorwa ntwarizo kwizerwa zifise imibabaro zisangiye zifise ibemu zisangiye zifise agahinda zisangiye zifise amanyaga zisangiye zifise ibyaha bisangiye urumva nana nk'Imana mugabo umutima urondera Imana umva ugonda mbya ntusubire kuvuga ngo Imana ntiyakubabariye arongera na telefone ambya ati none ko nguma ndota nkarota indoto zinyeka ko Imana itambabariye nurota mwiki ngo ngo ndota ngo data wacu ngo yapfuye ndabwira ni warero swanyura ko atari we yakwinjije mu rugo rudandazo teragize ni kuvuga icamuhama ashobora kuba yarakenyutse narawera yarakenyutse ashobora kuba ari kahiga ubugingo bwawe agomba kukwemeza kuko ngo aramuganiza mu ndota akumva ubwo bakumenga yarihanye umugabo ntiyababariye ndabwira ni Imana ntishobora kugirira inzigo umuntu ari kahiga imbabazi igira inzigo umuntu arenza kuruhugwa amasi byaha yakoze akaza gusaba umugisha Imana ntiwavyatuye ntiwasabye imbabazi Imana ntibisubijyamo na mugenzi wawe manda babwira iyo uri umugabo kabuzi ko wakubita umugore wawe iyo uri umugabo kabuzi ko warenga ibigo ugafatwa n'ubumuga runaka gutu ushobora kwibaza ko umugore washobora kukugwaza bikemera utigeze unamusaba imbabazi ati umugore wanje narakubabanje reka nzosozere neza aho ako kantu kamubwiye biba bisaba indi mbaraga y'Imana yo kugira ngo nato kubabarira Imana imudihisha amakuba bibisaba ko ategeza kukubabarira akakugwaza gushika azogufasha gusozera neza bibaye ngombwa Imana ikagukiza cyangwa ugashingira aho ninda tazopfa aho gutarahwera Yesu yimariye iki ubutunzi Imana yasize muri we nyenyeri Imana yasize muri we iri gukora iki nzo umva ngo bimyoka neza wisharije n'amahereni n'urunigi wikurikiranya kandi ukurikira abahabara bawe nanje ukanyibagira nzobikurihisha ana muri Hoze ya 2
umurongo wa 15 ariko muhumure Imana ishaka imitima imenetse ishaka imitima iciye bugufi mu mibabaro yawe mu gahinda kawe uyu munsi ni Imana ikubwiye ngo niho Paulo yanditse akubwira ngo uhumure Imana y'uruhoza rwose iguhoza mu maganya yawe yose kugira ngo nawe uzoshobora guhoza abari mu maganya ubone igihe ubone wewe ngo iyo tubonye amagorwa ruba kandi ariko ruhoza rwanyu n'urukiza rwanyu iyo tubonye uruhoza naho ruba ariko ruhoza rwanyu rubafasha kwiyumanganya mu magorwa tugorana nukuvuga ubundi abakristo iyo tugowe iyo tugeragejwe ruba ruruhoza rw'abatwihwetse kandi iyo turi mu ruhoza iba ari intambwe yuko namwe mutegereza guhozwa ko niko Imana ibikora none rero Imana yamujeje amarira igohotse Imana si umwami wacu Yesu Kristo sinuzura nayo kubera umusaraba nambaye mwizosi sinuzura nayo kubera ishapure nambaye ku kuboko cye mwizosi sinuzura nayo kubera nitwikiriye sinuzura nayo kubera nambaye amahereni sinuzura nayo kubera nasize tiyo sinuzura nayo kubera nambaye amasogisi sinuzura nayo kubera nambaye ikanzu ndende sinuzura nayo kubera mfise Bibiliya ariko iyo mfise mu mutima wanje niyo ntuma nuzura nayo sinuzura nayo kubera ubwoko bw'impunzu nambaye sinuzura nuko ubuzima bwanje nawe ushize ku gicaniro wa mugore ubuzima bwawe ushira ku gicaniro wa mugabo ubuzima bwawe ushira ku gicaniro wa musore ubuzima bwawe ushira ku gicaniro nimugume muzana imibavu gusa na ubuzima bwanyu butariko murabuzana hari umukristo umenga aho kamesaje nabwira nzina kabaye yanditse ngo umuntu yakubajije ibibazo byo kwisigura ngo je namushurani kera twara abasambanyi ubu nitugisaba kera twara inzoga ubu nitukinywa inzoga kera nitwari twisobanukiwe ubu turisobanukiwe kubw'inyigisho Imana ishisha muri studio restaurant Komera Kristo Nimizi kandi uyu mwanya mu bigaragara mu babyawe n'umugore ndacayihagarariye ubikunde cyangwa ureke ko ni igicaniro c'umugabo si igicaniro canita ntacyo mfise nokora ngo ndarika abantu babice batatumva ijambo ry'umugabo n'umwuka w'Imana muri jewe hari ubutunzi bwawe Imana yasize kubera iki ubundi hari ubwoko bw'imihamagaro hariho ubona bahamagarwa kubera imibabaro kandi hariho ndimo rero nimba ntamagara kubera imibabaro nkaba nzi ko nayihojejwe nanjye shaka Imana iyoza abandi ntacyo ufise wokora ngo wiruke n'ubugingo bwanje ntacyo ufise wokora ngo wiruke n'ibihe byanje guhagarara ku musozi ngapfukama ngasenga bibwira igihugu cyose guhagarara muri studio nkasoma nkavuga bibwira igihugu cyose reka kwirirwa witeranya n'Imana kubera mugenzi wawe aho gihuze n'Imana kubwica Imana yacishije muri mugenzi wawe kugira ngo inzuzi ububiko zigwire turacafise ibyo gukora Kristo Yezu ngo mwe muzikora kwigihe cito hakigeze namwe nimumenye ubusabanye no muri maruge kabakozi benshi mu mirimo yiwe yabivuze ryari yereka soze ikiganiro cawe n'umunyasamariya kazi yandaye ba Petero baratangara basukwa n'umwuka kuja gukora ibyo kurya bose mu gisagara ca Sikari basika Kristo basika kuvuga ngo mbega bariko bavugana ikintu uwo mugore mumbatsiki amahoro mbatsiki bwiza mbatsiki bwishi mani baho umugisha mani baho umunezero mani barinde kubabana uyu munsi ugira kane w'amasengesho mu byanze umusaruro w'umugisha w'ibyiza n'ibyishi amashimwe y'Imana bibereye muri mwebwe kandi naho ndusenga gasonzeranye turabenya mugisha inama wikiriye mutima niyi hasiga amasama ke tuje gutangura umunsi wa gatanu ndaje kubwira icyo sigura ndaje kubwira uburyo bwiza Imana yagukiza amaganya ndaje kubwira inyifato wafata iyo wasunzuguritse iyo kibundabunda kwera madeni Imana ishobora kugutabara mu kuyakurihirisha no kugutabara kukwereka ingenzo yariyo nzira zaitereka igihumbi nawe yinjirira uzokubwira ngo ni make gutabarira usico wemera ico watuye ico uziko kiri mu bushobozi bw'Imana ngigwa kushime unaziti mu masinaze kuvuga bakora ko kabuda uko Imana izokikora
urakoze mukiza, urakoze mucunguzi, urakoze gahimbare kacu, urakoze murengezi, urakoze murenganuzi, urakoze nyine ijuru n'isi, urakoze nyine ububasha, urakoze nyine ubushobozi, urakoze kubw'amarangamutima yacu uri kubohora, urakoze kubw'ibyiringiro uri kurema muri twebwe, urakoze kubw'umuco uri kurazana mu mitima yacu, urakoze nk'igitwegamira ko tukaruhuka, urakoze muganga w'imitima yacu, urakoze muganga w'imibiri yacu, urakoze udukura ibisuzuguriro, urakoze udutandukanye no kumaramara, urakoze udutandukanye n'ibiteterwa, urakoze udutandukanye n'ubugumba, urakoze udutandukanye n'icangiro, urakoze uduha gukomera, urakoze uduha gukomera, urakoze uduha gukomera. Komeza ubwoko bwawe, akira umubavu wacu ukumuhotere neza, akira ibyacumi by'ubwoko bwawe, akira amashimwe y'ubwoko bwawe, akira amashikanwa y'ubwoko bwawe, akira imitwaro y'ubwoko bwawe, akira intahe z'ubwoko bwawe, akira imitima ya twebwe abana bawe, akira n'imibiri yacu. Duhindure utugira bushaka ko tubabo, inyenyeri ziri muri twebwe, ubutunzi washize muri twebwe, ububasha washize muri twebwe, bizamuke bigira akamaro muri twebwe, bigira akamaro mu badukikije, bigira akamaro mu bagwayi, bigira akamaro mu baboshe, bigira akamaro mu barushe, bigira akamaro mu bamaramaye, bigira akamaro mu batawe, bigira akamaro mu batetereje, mu izina ryawe Yesu Kristo umukunzi mwiza. Izina ryawe ryamamare, izina ryawe rimenyekane, izina ryawe rikora ibitangaza, izina ryawe riruhurira indushyi, izina ryawe ryica abarozi, izina ryawe rihumanura abahumanya, izina ryawe riboha inganji zose z'umwijima, izina ryawe riduhuza n'indoto nziza, izina ryawe ritubohora, izina ryawe ridukiza, izina ryawe ritunezereza, izina ryawe riduha urubyaro. Kama Yesu Kristo umukunzi mwiza, ngano n'inganire nawe muri iri sengesho, amaraso yawe nadutwikire, amaraso yawe natubohore, mutima w'umwiranda nawe muri twebwe, mutima w'umwiranda nakorere muri twebwe, tujugumije amashetani y'ubwoko bwose yaritse muri twebwe, tujugumije imibabaro yose n'intandaro yayo, twasa agasuzuguriro, twasa agahinda, twasa imibabaro, twasa ubwibone, twasa ubwishime, twasa ubusambanyi, twase kwihebura, twasa ubwoba, duhagaze twemye, duhagaritswe na mutima w'Imana, turi abana b'umuco, ntituri abana b'umuzima bwiza, kanatsinda turi umuco, kanatsinda turi umuco, kuko Kristo ni umuco, kandi Kristo asa natwe, kandi Kristo ashushanije natwe, kandi Kristo ari muri twebwe, natwe turi muri we kubw'ijambo ryiwe. Yesu komeza wamamare muri twebwe, data ninarize muri twebwe, ani narize mu mirimo yacu, ani narize mu mibereho yacu, maze tubone kwamamaza iby'ubwami bw'Imana, tubone gutsinda muri byose na hose, turindwe gutsindwa mu izina ryawe Yesu Kristo, tuba abambere ntituba abanyuma, tuba abanyamugisha ntituba abanyamuvumo, tuba abanyamahoro ntituba abanyamahane, ni mu izina ryawe nakiriye imigisha y'ubwoko bwose, nkayatura ku bana bawe tubari kumwe kuri iki gicaniro, twari kumwe muri izamu, ndase kandi ndavuguruje imikorere y'abarozi, ndase kandi ndangirije icyitwa igisokoro kibi, icyitwa umunaniro, icyitwa umubabaro, amagaye ubwami bw'Imana bube muri twebwe, kandi ibyo data ashaka baribyo bikorerwa muri twebwe, ni mu izina rya Yesu Kristo nshima iby'Imana idukoreye kandi abizitiriye mu kuri, mu rukundo, mu bumwe, mu bushobozi no mu budahangarwa bw'ubutatu bwa Imana imwe rudende, kuko ni mwe mugaba byose, ni mwe nyen'inganji n'ubundi nazubona mu myaka yose. Amen, 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 amen.